سلام و درود گلی راج کمکی جار شیرین بنت محراب جہمنند پسنی وارڈ نمبر 1 کلانچی پاڑا عمر 17 سال یک غریب مردمی چوکیں پیتے دریا وردے بزاں کے لانچن کار کم یک رند کراچیا پا علاجہ بھرتگے شربتگ انی پدا 2 ماہ بیت کے دوبار ہمی بیماریا گتگ نوشیے پتا گنجائش نیست کہ وتی چوکا کراچیا پا علاجہ بیاریت گڑیشانگو احساس نمائندہ رابطہ کتگ احساس شانی ہمرداری و کمک کے دل بردی داتگ بلے پیشی علاجہ بعض زر درکاریں کراچیا نندگ لوٹیت پمشکا کن بلوچ راجہ دزبندین کہ شانی مالی کمکہ بکنند دائیں چوک کراچیا آرگ و سرجمہ علاج کنگ بیت کسی مالی کمک کنگ لوٹی یا رابطہ کنگ لوٹیت گڑا گون ای نمبرہ نزدیکی بکن جیز کیش نمبر ممتاز درویش 03211121096 واٹس ایپ نمبر 0092626689046 اگر کسی احساسا گون نزدیکی کنت احساس رابطہ نمبر 0092021664482 شما ہر کجایت مدامی سلامت باتے ادارہ احساس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان